салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ки созу хубу сиҳату саломату бардам ҳастед. имрӯз дӯст, бародар, рафиқ, устод, як нафар ҳунарманде ки имрӯз дар ҷомеа як фоидаи калон мерасонад, нафаре ки мардума хурсанд мекунад, бародари азизи мо, дӯсти мо, ҳунарманди нотакрор, ҳаҷнигори шинохта ҷамшеди ҳалим зодрӯз доранд, 50 сола мешаванд. мо ин рӯзро барояшон муборакбод мегӯем ва чанд қиссаҳо, нақлҳое ки ман ҳамроҳи акай ҷамшед якҷоя дӯстию рафиқӣ дорем. аз соли 2006 ё 7 мо дӯстию рафиқию рафтомад дорему, дар ҳама маҳфило, дар ҳама ғаму шодиҳо якҷоя ҳастем. акай ҷамшед як нафаре ҳаст ки дар зиндагӣ қарор нест, фақат як нафаре ҳаст ки фақат мехоҳад касеро хурсанд кунад ё бо касе шӯхӣ кунад, яъне касеро хушнуд гардонад. як вақт намедонам соли 2008 буд ё 7 буд, ҳамроҳи Садриддин Наҷмиддин бародари азизи мо, хуб ҳунармандо зиёд буданд, Шодамон Баҳроми Ғафурӣ, ёдаш бахайр, якҷоя аз кадом маҳфиле баромадему, баъд гуфтем ки хона ба хона мерем. шаб буд, соати намедонам ягон 1:30 буд. гуфтем ки хона ба хона мерем. ман дар маҳаллаи Зарафшон зиндагӣ мекардам. баъд 4-5 мошин якҷоя будем. баъд ҳама каса гуфтанд ки биё хай умеда мебарем, дар хонаш мемонем, дигаро дар дига, ҳама дар як тараф гӯё зиндагӣ мекарданд, дар як тарафи шаҳр, ман дар маҳаллаи Зарафшон. хоб мара овардан ҳама каса дар пеши хонам, аз хонам болотар фаровардан мошино, 3-4 мошин. ман фаромадам аз мошин, хайрихуш кардам. вақте ки як ду қадам мондам, дидам ки аз ҳамон як паси бутаҳо, лигустр мегӯем ба истилоҳ, аз паси ҳамон бутаҳо як нафар дар назари ман маст, дар дасташ як намедонам як бутулкаи калон, шишаи калон када дар назарам ам фетофта давид амихе. дига ман дидам оно сига тарсидам, то хонам нахай камтар дигар буд, давидам то хонаи давидам, омадам тапта кадам, хайдарак шудам, нисфи шаб буд, хобола амия надам, ман рост сига узр ҳоҷатхона дар омадам, меларзам. як ями лаҳза телефон занг зад. дидам ки телефони акай Ҷамшед. гуфтаниам ки ака, ман як кадоми сурка аз қафон бутулка кати кадом маст буд, баъди шумо рафтан. гуфтаниам ки бардоштам ки ваё механда, хеле умедтиам, неки актёри зур кадиам. мегӯм чи актёри ака? ман я диди ки дар тарафи давидесам, там гӯё тарсиди, гирехти, зур гирехти, мо хандем ки ваям бин сира бой надод, ранги тарсидагиё гирехт. неки ман дар ҳақиқат тарсидам. гуфтам ака, охи ман дар ҳақиқат тарсидам. ман нафар шумо будем дар оҷа, охи хеле шида ака, шумо ман тарсидем, ман ларзидам, ҳама хеле сахт тарсидам. аз он вақт ман аз маст мардум мара қимоб кардагӣ аст. қимоб гӯем ки устод Ҷамшеди ҳалим аст. як қиссаи дигар бо акай Ҷамшед ҳамин аст ки мо амрои боз ҳамин ҳунармандое ки номбар кардам, зиёд нафар ҳунармандо дар як истироҳатгоҳи дар Шонбарӣ, хоб ҳама истироҳат мекардем, баъзеҳо муолиҷа рафтагӣ буданд, чанд нафар зиёд будем. баъд онҷа намедонам сони бозӣ мекардем, чизе бозӣ мекардем ки ама банд буд. баъд онҷа обо мондагӣ буд, бахлашкои оби акай Ҷамшедам ҳамроҳ буд. як лаҳза ман ташида мондам, гуфтам яутен, гуфтам ки акай Ҷамшед ҳама хел дар дасташ як бахлашкои об маҳ гуфт, ҳама хел дароз кард. ман ҳамин бардоштам, ҳама хел ки карасин, як бахлашка карасин ва акай Ҷамшед барои хонашон, барои чироғи хонашон гирифтанд, барои чи ҳамон рӯз пеши мо омад, ҳамаи ҳавла дурада ва ҳамон лаҳзада ҳам дароз кард. ман бардоштам, ҳама хел карасин да, ана маззаи карасинам ҳозира дар даҳанам аст. акай Ҷамшед хурдагӣ ҳастем. як қиссаи дигар шабине ки мо ҳамроҳи акай Ҷамшед, устод Раҷаби Назар, коргардони барномаи Лаҳзаҳои гӯро, инам ҳамин солҳои 2008 ё 9 буд, ба шаҳри Қурғонтепаи пештара Озирабохта рафтем. дар оҷа акай Ҷамшед баромад кардам, баъд аз ду тараф омаданд. баъд устод Раҷаби Назар, коргардони барномаи Лаҳзаҳои гӯро, як ношаш доштанд. баъд дар пеш акай Ҷамшед иштаги дар рақиб ман гуфтанд ки биё ягон кас агар араб боша, хай холӣ рафтисем, ҳамра гирем барем, хай савоб мешавад. як занака дидем, як занаки калонсол. баъд гуфтанд ҳамина мегирем. вай занака ман кард, моя ман кардем, шиштем, ва 6 вай занак. баъд яки
شافیری مو کارگردان اکای رجب صحبت سر کردم خطیب از آنها که کجا میرین شما پاکدام طرف میرین این هر دیو هر دوش گنگای گفتن دا منو اکای جمشید گفتن یا هر دوش گنگای گفتن در مو وای کی گفتن ما در خودمون گنگ گرفتیم ای یا همین دیگه بعد همه اکی جمشید همین خی مثلی هر وقتا همین شوخیوش با همین گنگ وای هم زنا کتی همین غم دادم وی وای کرد ما خبای زنک طرف من نگاه میکرد طرفی بعد طرف اکای رجب گفت که امو کارگردان کی گفت که ایش گنگی خیره بوده گفت گنگی اینجیق بوده گفت جمشید علی من گفته این گنگی بچه ناز بوده خفک بوده من خب بودم بعد یکی اکای جمشید چیز گنگی گفت که همین یکی خنده من گرفت همین اشاره کرد ما کسا خنده و زنک خنده من سوز شده خنده گفت توبه همجوش رنگی لحظه گورو کدوم گفت که یا که جمشید رو گشت نگاش کرد گفت که این رنگی لحظه گورو کده بوا که مورد من خنده که رجب نظر کارگردان لحظه گورو گفت اپا تماشا میکنی برنامه لحظه گورو گفت من تماشا میکنم نمو اون تا دیوانه داره که خاطر درازه که جمشید علی میگه نمونه بیشتر جمشید علی در پیش تکی وای گنگ تر نشناخته یعنی که خیلی قصه ها ما با علمی برادر عزیزی ما اکای جمشید جون گذراندگی هستیم قصه‌ای که هر لحظه که بینیم اکای جمشید بخنده از پیشون نمیریم یا بخنده ما با وایو سلام علیک نمیکنیم یعنی خوب است وقتی که یک کسی دیگر تیم میبیند و خوشحال میشود و اکای جمشید حلیم برادر عزیزی ما هنرمندی نوتکرار حجمگار شناخته حجمگار نامدار که همه دوستش میدارد امروز با سین مبارک 50 می‌دارند نیم عصر ما آرزو میکنیم که چند 50 های دیگر چقدره که عمری که خداوند برایشون نصیب گردانده است همین عمر رو با برکت با صحتی سلامتی اساس زندگی صحتی سلامتی با فیض و برکت در سایبانی سر فرزنداشون باشن و این رسالتی که بردوش دارن دل مردم خرسند کردن خداوند دل خودشون خرسند کنند همیشه شاد و خرسند باشن دل مردم ما را مخلصاشون خرسند کنند با حجمشون با شوخیشون چون هر کجا جمشید حلیم میبینی فقط میخندی این خوب است از اونی که میبینی و چهره یک از زیق میشی جمشید حلیم میبینی میخندی خرسند میشی این خوب است بگذار همیشه اکجان من صحت سلامت باشید با شما عمری درازی با برکت رو آرزو میکنم سین مبارک 50 مبارک 50 نولش میگیریم اکا 5 مبارک باشد که همیشه صحت سلامت باشید